Hoofnuus vanaand, ballistiese kenner onthul hoe vuurwapen by verskeie hoëprofielmoorde betrek is. Die weiering van die borgtog aansoek wat die omstrede sakeman en moordverdagte Kat Matlala wyd verwelkom. En die tuinroete se geliefde Outeniqua Chuchu binnekort weer terug op sy spoor. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. 'n Ballistiese kenner het aan die Matlanka Kommissie vertel dat die vuurwapens wat in die sluipmoord van die vereniging ingenieur Armand Swart gebruik is, met 24 ander misdade verbind word. Dit sluit in die moorde op oupa John Sefoka, beter bekend as DJ Somebody, en Hector Buthelezi, oftewel DJ Wintos. Die wapens is ook gebruik in die moordpoging op Tebogo Tobejani, die gewese minnares van die omstrede sakeman Vusimusi Kat Matlala. Die Matlanka Kommissie ondersoek beweringe van misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Die nasionale hoof van die Suid-Afrikaanse Polisiediens se ballistiese eenheid, Brigadier Mishek Mkabela, het getuig dat daar aanvanklik geen dringendheid in die ondersoek na Swart se moord was nie. Swart is in April verlede jaar in Bramley doodgeskiet toe hy blykbaar verkeerdelik as 'n vletjieblaser aangesien is. Mkabela het getuig dat die koel wat uit Swart se liggaam tydens 'n nadoodse ondersoek verwyder is, eers 3 maande na sy dood vir forensiese ontleding ingehandig was. Immediately when the member completed the case on the 24th of May 2024, at that point, there was not much pressure coming from either the investigating officers with regard to the agency of the case. We know that there was a murder, it was treated as a murder like any other murder. Speerders wat die moord op Swart ondersoek het, waarby die vermeende misdaadsyndikaatlid Katiso Molefe betrek word, het verlede week getuig dat daar met die ballistiese verslag gepeter is. Daar is na bewering doelbewus inligting uit die verslag weggelaat om die ondersoek te saboteer. In the ballistic language, when one is able to link a bullet with a firearm, that for us is a big plus for the case as compared to the cartridge. I'm not undermining the cartridge cases, but the bullet in most cases is removed from the deceased. So if you can be able to link the firearm to the bullet which was removed from the deceased, you have undoubtedly placed the firearm on the scene. And under these circumstances, this is what the member has done. And I'm sure if he did that with a mind to sabotage, his brains needs to be examined. There's something wrong with him. 'n Nuwe getuie sal môre voor die kommissie getuig. Intussen is die besluit van die Hooggeregshof in Johannesburg om die borgtog aansoek van Vusimusi Kat Matlala te weier deur die nasionale vervolgingsgesag verwelkom. Die hof het beslis dat dit nie in die belang van geregtigheid sal wees om hom op borgtog vry te laat nie. Die aanklag teen Matlala hou verband met die huurmoordpoging op sy gewese vriendin Tebogo Tobejani in Oktober 2023. Matlala se borgtog aansoek is aanvanklik in September in die Alexandra Landdroshof van die hand gewys toe die hof beslis het dat Matlala 'n vlugrisiko is en 'n gevaar vir die samelewing inhou. Hy het teen die beslissing geappeleer en aangevoer dat die hof 'n fout gemaak het en dat hy sy samewerking aan die polisie gee. Die NVG sê hy glo dit is die regte besluit, gegee die erns van die aanklagte en die wetstoepassers en aanklaers wat by die saak betrokke is, se veiligheid. We are of the view that the court made the right decision in denying Mr. Matlala bail, considering the severity of the charges and the risk to public safety, as well as law enforcement officers, including the investigating officer and the prosecutors involved in this matter.
Volgens die polisie sou Matlala se vrylating op borgtog die lewens van getuies en die ondersoekspan in gevaar stel. Matlala se 2 paspoorte en 2 identiteitsdokumente is glo ook 'n aanduiding dat hy die verhoor moontlik sou probeer ontduik. We are linking him to 3 attempted murder cases, the one of Ms. Dobegel Tobejani, as well as the attempted murder of Mr. Josie Banyoni, and the 3rd attempted murder case of DJ Vetis. We've had to also beef up security for our investigating team that is working around the clock on all these cases. And as well, the witnesses' lives are at risk. Matlala sal volgende maand weer in die hof verskyn. Die konsepwetgewing oor die beskerming van fluitjieblasers gaan na verwagting teen die einde van die jaar vir openbare kommentaar gepubliseer word. Dit is volgens die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel. Hy het gepraat by 'n fluitjieblaser beraad wat deur Public Interest SA in Johannesburg aangebied word. Die konsepwetgewing volg op die Sondekommissie se verslag van 2022 waarin aanbeveel is dat bestaande wetgewing hersien moet word om groter beskerming aan fluitjieblasers te bied. Die beraad het beleidsmakers, ondersoekers en gemeenskapsleiers byeengebring om dringende hervormings te bespreek om fluitjieblasers te beskerm en teen korrupsiemaatreëls af te dwing. We've seen that in recent years how whistleblowers have been victimized and have in many cases lost their lives. We also made the point at the summit that legislation doesn't implement itself. It depends on strong, well-capacitated institutions of integrity. We, as a Department of Justice, are also working to bring closer together the NPA, the SIU, the Financial Intelligence Centre, the Hawks, into a tight-knit anti-corruption unit that can also provide protection to whistleblowers. Added to that, we need to protect not only the lives and the livelihoods of whistleblowers, but we need a range of mechanisms that can also provide them with the necessary psychosocial support, because very often they go through very, very traumatic experiences. Public Interest SA sê fluitjieblasers is noodsaaklik om korrupsie hok te slaan, maar dat Suid-Afrika se wetgewing om hulle te beskerm ver te kort skiet, gemeet teen internasionale standaarde. Die voorsitter van die parlementêre portefeuljekomitee oor basiese onderwys, Joy Mamela, het haar kommer uitgespreek oor baie skole wat nie 'n omvattende teen-boelie-strategie het nie. Dit volg nadat boeliegedrag verlede week weer in die kollig was na 'n voorval by die Milnerton Hoërskool in Kaapstad, waar 'n leerling na bewering met 'n hokkiestok en ander voorwerpe aangerand is. Wetgewers sê hulle is diep bekommerd dat boeliegedrag by skole 'n onbeheerbare maatskaplike ewel geword het. We can imagine a society that is grooming bullies unattended. We allow it to continue. It is going to be a situation that is going to be untenable. Hulle vra dat die departemente omvattende beleid ontwikkel en implementeer om leerlinge en ouers te bemagtig en te onderrig om boeliegedrag hok te slaan. We'll give the department at least 4 months, because at least the first term they should go around, also educate parents how should they support a child that comes home and say, I have been bullied. Other parents will say, well, I just tell my child to go fight back. So we need to have a conversation as parents and society and all stakeholders. Tydens die media-konferensie van die maatskaplike en veiligheidsgroepering is ook aangekondig dat die skade na die onlangse gewelddadige betogings by die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap sowat 300 miljoen rand beloop. Tydens die optrede is die administrasiegebou feitelik tot op die grond afgebrand. Gedurende 'n oorsigbesoek aan die universiteit is LPS onder meer ingelig oor die vernietiging van akademiese rekords gedurende die brand. Does that mean I can come and claim and said I graduated in 1989? They will have a way of verifying somewhere. So they do have some processes, like for an example, minutes of Senate that confers degrees. Die komitee eis streng gevolge bestuur na die brand. We don't think they've executed their duties well as council and management, and therefore we then ask the minister to consider appointing an independent assessor
to check whether these people are fit to run that institution. Zelene Merrington, SAK nuus, Parlement. Die organisasie March in March eis geregtigheid na die dood van 'n 7-jarige seun wat in Durban saam met sy tweelingsussie 4 verdiepings ver in 'n huiskrag afgeval het. Die voorval het by 'n woonstelblok in die Durbanse middestad gebeur terwyl kinders daar gespeel het. Die seun is in die hospitaal dood terwyl sy sussie steeds in 'n kritieke toestand is. Die kinders se pa, Kailishle Dlamini, sê daar was geen waarskuwingstekens by die huisbak om aan te dui dat dit buite werking was nie. In Gqeberha het regter Irma Skuman uitspraak voorbehou in die aansoek om verlof tot appel in die verkrachtingssaak van die kerkleier Timothy Omotoso. Omotoso is in April na 'n verhoor van 8 jaar vrygespreek op alle aanklagte teen hom, insluitend rampokkery, mensenhandel en seksuele aanranding. Die nasionale vervolgingsgesag het die aansoek ingedien en sê hulle glo belangrike bewysstukke is nie in ag geneem toe Omotoso vrygespreek is nie. Omotoso se medebeskuldigdes, Zuki Sasito en Lusanda Sulani, is ook in April vanjaar vrygespreek op alle aanklagte van afpersing, mensenhandel en verkrachting. In Kameroen het die 92-jarige president Paul Biya die land se swaar betwiste verkiesing met 57% van die stemme gewen. Biya, wat die oudste staatshoof in die wêreld is al 43 jaar aan bewind en dit is sy 8ste termyn. Gewelddadige betogings deur ondersteuners van die oppositieleier Issa Toeruma Bakri het reeds minstens 4 lewens geëis. Die regering verwerp beweringe van verkiesingsknoeiery en het burgers gevra om kalm te bly. Die orkaan Melissa het verder versterk en is deur die Amerikaanse orkaansentrum aangepas tot 'n kategorie 5 storm. Die orkaan sal die eiland Jamaica na verwagting môreoggend tref. Die stormstelsel is tans sowat 500 km suid van Cuba met 'n verwoestende windspoed van tot 260 km per uur. Vroeër het die Jamaicaanse regering inwoners van Port Royal in Kingston en 6 ander gebiede beveel om na skuilings te beweeg. Inwoners is gewaarsku om voor te berei vir oorstromings, modderstortings en rowwe seetoestande. Net 'n jaar kommer oor die miljoene ton kos wat in Suid-Afrika vermors word. Bly by ons. Welkom terug. Suid-Afrika vermors jaarliks meer as 10,3 miljoen ton kos, wat sowat 34% van alle kos is wat in die land gebruik word. Dit terwyl sowat 30% van Suid-Afrikaners voedselonseker is en nie weet waar hulle volgende ete vandaan gaan kom nie. Die skokkende syfers het aan die lig gekom tydens die 9de streekswerkswinkel oor voedselverlies en die voorkoming van kosvermorsing in Afrika suid van die Sahara. Benewens voedselonsekerheid is daar ook toenemende kommer oor stygende voedselinflasie en prysonbestendigheid in die voedselsektor wat lae-inkomste huishoudings die ergste tref. Our research revealed that approximately 10.3 million tons of edible food annually does not reach the human stomach. That is an astounding 34% of all food produced in South Africa. And if you take into consideration that we export quite a bit of the food that we produce, it comes down to 45% of the food available for consumption in South Africa. And I think that should really have us sit up straight, realizing how inefficient our food systems are. Nieu-Seeland se ambassadeur in Suid-Afrika sê klimaatverandering dwing bedreigde lande om hulle landbouvolhoubaarheidsstrategieë te heroorweeg. Globally, the FAO estimates about 1/3 of all food produced, around 1.3 billion tons, is lost or wasted each year, contributing up to 10% of global greenhouse gas emissions. Reducing food loss and waste is essential if we are to feed a growing global population, support livelihoods across the agri-food sector, and meet our climate and environmental sustainability commitments. Volgens die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling
kan die halvering van kosvermorsing en verlies teen 2030 keer dat 137 miljoen mense wêreldwyd honger ly. Afgevaardigdes by die werkswinkel is dit eens dat die G20-beraad wat volgende maand in Johannesburg gehou word, duidelikheid gee hoe voedselsekerheid verbeter kan word. Dit sluit in stappe teen stygende voedselpryse, prysonbestendigheid en kosvermorsing en die ondersteuning van gemeenskappe wat deur voedselonsekerheid bedreig word. En nou vir die dag se markaanwysers. Net hierna die Proteas slag gereed vir die eerste van hulle 3T20 kragmetings môre teen Pakistan. Ons is nou terug. Die ikoniese Outeniqua Choo-choo is een stap nader aan sy lang verwagte terugkeer na die tuinroete byna 2 dekades nadat hy ophou loop het. Die stoomtrein kon nie meer gebruik word nie nadat die spoorlyne tussen George en Knysna in die 2006 vloede beskadig is. Vandag het Transnet en Classic Rail 'n konsesieooreenkoms onderteken wat die Outeniqua Choo-choo weer sal laat voortstoom. Dis volstoom vorentoe vir een van Suid-Afrika se geliefde erfenis-ikone. 'n Vennootskap tussen die openbare en private sektor wat kommersiële en toerisme groei sal aanwakker, terwyl dit die gemeenskap bevoordeel. Our role as Transnet Rail Infrastructure Manager is going to do an oversight because the network remains owned by Transnet, but we're just going to look at those governance issues as to how they need to play within the railway space in compliance with rail safety regulations that the government is expecting all of us to comply with. Looking at adherence to environmental issues, looking at issues of saying how do you really keep this legacy going, opening up space for small businesses and transformation. Werk sal binnekort begin aan die spoorlyn tussen Sedgefield en Gaukama. Die plan is om die Choo-choo teen Mei volgende jaar op hierdie roete te laat loop, terwyl die volle roete tussen Knysna en George na verwagting teen 2028 voltooi sal wees. What we're doing now in the next 2 weeks is to reassess what the damage is on the line, because we've done site inspections over the last 20 years, but we haven't been on the line for 8 to 10 years. So we need to reassess what the final capex is, but we're aware that it's going to be more, and we've made provision for that, but we need to know the exact number. So that's part of our plans right now, is to get back on the line and check what the condition is. Die geskiedkundige spoorlyn sal nie net vir erfenistoerisme oopmaak nie, maar ook vir vrag. Tanya Krause, SAIK nuus, George in die Weskaap. En dit is waar ons halt roep, maar asseblief knoop jou oor. Die Afrikaanse bulletin word môre heelwat vroeër uitgesaai en wel om 5:00 die middag vanweë Banyana se wedstryd teen die DRK. Geniet die res van die aand. Dankie vir die saamkyk. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die weer. Ons kyk nou na ons weervooruitsigte. Ons sien vir vandag is daar 'n 60% kans vir reën in dele van Limpopo, dele van Mpumalanga en dan ook in KwaZulu-Natal. Vir môre word reën steeds verwag. Ons sien 'n 30 tot 60% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land. Vir vandag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van Limpopo, Mpumalanga en dan ook in KwaZulu-Natal. Vanmôre steeds 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie in dele van Limpopo. Ons sien in groot gedeeltes van Noordwes en dan in Vrystaat en dan ook in gedeeltes van die Noord-Kaap. Toestande bevorderlik vir die ontstaan van weggolfveldbrande. Waarskuwing vir weggolfveldbrande word dan ook
verwag in die westelike dele van die Noord-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Carletonville 17-28 en dan Pretoria en Springs albei 'n maksimum van 27. In Limpopo ons sien verspreide buie en donderbuie in die provinsie, Messina 19-26, Lephalale 18-26 en dan Polokwane 15-20. Ons volgende provinsie is Mpumalanga, enkele buie en donderbuie, eMalahleni 17-25, Middelburg 15-27 en dan Carolina en Ermelo albei 'n maksimum van 19. KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg maksimum van 23, Kokstad en Potchefstroom albei 'n maksimum van 22. In die Oos-Kaap, Oos-London 14-22, Graafrenet 5-29 en dan Mthatha 11-26. In die Wes-Kaap sonnig en bewolk in die provinsie, Hermanus 13-20, Woester maksimum van 28 en dan Mosselbaai 7-20. In Noord-Kaap sonnig in Springbok met 'n maksimum van 29, Appington maksimum van 32 en dan De Aar 12-29. Vrystaat verspreide buie en donderbuie, Frankfurt 13-27, Bloemfontein 13-31 en dan Wepener 10-29. Ten slotte Noordwes verspreide buie en donderbuie, Mahikeng 17-31 en dan Vryburg en Taung albei 13-32. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.